kakam thanjing than nesna ya kitiar dakikti da kapa penun kam langba dakisi kadai kawai kakam ba kongsan hadu kata bat kapa ajing mentoy ru ikibreu kibasna ya kitiar dakikti bandang ketiu susu ya kasap jong kibreu kibasna ya kitiar dakikti da kapa penun kam langba kitanasi Katanat Commerce and Industrial Jongka Sarkar Jela Meghalaya ha ka jing trilang ba ka North East Cane and Bamboo Development Council kala penlong ya ka program ajing hikai ka ba artayo lenter ya ka bala tip kum ka executive course on bamboo handicraft and utility product making hapo ka scheme raising and accelerating MSME performance ya ka ne ka program ajing hikai ka ba artayo lenter la penlong ha NEC BDC Borne Hat Assam ya ka bala yo ban sedang na duka nyautri gujemang ar hajar pusan Balayo aban penkut pat mentagasngi ka arpoi tregu jemang ar hajar pusan. Bat hagan ngasngi penkut na kaliang kinong penya kila same ki sernot bagi tiar gitar ban sinai ki jingsna sya ki arpusan ngut ki bala pendep ya ka jingsya aji hikai ban sinai ki jingsna baper kum ki pela ki khiu ki kriya bat kiwe da ka ba penun kam langba da ki se. Hagan ngasngi penkut lawan masakhilang do MC Omi Ningshen IRS IT Managing Director ke NEC BDC ha ka jinge don rangkat uba DM Sun Functional Manager DCIC Riboh District uba Arlalu Industrial Promotion Officer DCIC Riboh District lembar kiwe ki officer na ke NEC BDC ha rangkat ki arpulai ngut ki nongsha IJhikai ki bawan na kiwe ki district na ke Jela Meghalaya Kerteng jonga di Rasialang Stang awan po Senjahil District te kejumentohi bangiyo angye sebun sin hi la dep subun kijing training mo tamba mi kwa badeban tip company aspang perkom thai tingi lawan hange te hanel la doni kila hikayangi bat subun yo kijing toy bangi dan nang rukuno bangi haki don ki benta bangi panang handre di lawan hange kila hikayangi ni lana ka jakate ka biang kijing hikai ro ka biang na du kibam jakasa ki penbiang behit baru abang lo. Kalau niwan training senge, all du nimde mo ban du, lane ban markane kadega bana du ba por hendai, por bangirang yole semendai ki long suang mo, kila thain kila imam jaga kanina kom thain. Tu mangiru nimde ki man pendu. Ngide ban busa bikin kelang bakan net pateng nak pateng. Te habaya dei bat kajing kamai te ho nila bagim nama bunsin yo order na ki company bakir tegi penpoy ki margin ni saki makiru ki sale te kadai kawai kala kabani laban kamai mo nakane kar kom thai te ki don ki exhibition ru bakir la dangi kwa pan thai ki khoti min salong kilong bagi kum ki company mo ki khot ki I order tengi order te da ki don ki no ki exhibition kin khot ki makiyangi nin lagen bande kata exhibition ru anang taru ni kamai donga nai di keteng susia di awan aku kali mau sedang blok wana le ko lihat marga dep ka training na pusilong tinga sa wan Nora dep ka training na pusilong na po ka training kino trade mga seputa ya kata kajing buka office po men juga polisi ko sama na apply na polisi nga kon si form tinggal ayo form ayo gi mote gi pedar baru ayo di por ba mi skim na yo gi pedar kania na mga bu kanega jaga trade kino trade training sa pusilong kan ba sustain po pusilong selong pai ga tole sapo berniat tole training mas makostal seman handicraft tole kipa tole training menle persang ya than sang ya ulu sang kan duen kabut ke kebor job kaji mentoi alade nama ka men handicraft labu dapat mi kijing than bupel yo ke biang mai khame mai kim chi ro than lara kem biang ri kitiar ki on ke mimpi master bu ikine training ora kitiar ki bu ki bat tador ma than ki sang bu ria ki po ki bor ki ke ben kasap ben bu ki ria ki bu per mula ya ka do bundi aki
Yo. Kani ka training kaba ngi pelong ha kani ka North East Bamboo and Cane Development Council, Government of India. Kadai ka scheme po kadai ka training ka bangi pelong po ka scheme raising and accelerating MSME performance under the Ministry of MSME. Te ya kani ka training kani ka executive training on handicrafts kawa la collaborate lang da ka Directorate of Commerce Industries, Government of Meghalaya. Tingkat lang bat kanika North East Bamboo and Cane Development Council. Di haduk menta kanika training nila perlong haka saw batches kasang lalu September ada saw but kani menta kanika batch ka pasaw but hawai ko ka batch kidon absangot ki kena training kibuan na kaleng ka jelahi berawe nadu na Karo Hills, Gente Hills, but Khasi Hills and Riboy. Di kajing toy kalong ba kumencong no ketika training kadi ka along kam advance kendiat kidi ngijit iki kena iki bahasa training lu kidi bela nang lupa ya kam but kiwan hangni kiyo iki design ki prepare ki master trainers na ni ka NEC BDC ki bela experience ba ki NEC ki master trainers lu but kumju lu ki open kam ya kini ki machines kini ki sliding machines thamai ki bala develop hi da kani ka NEC BDC but kumjuru ki ban kam kini ki mold ki bala develop hi da kani ka sentang ni jingtmu jong kani ka training hi bangi pelong hani NEC BDC pelong bangi nyilum lang kini ki artisans ki ba le kani kam handicraft na baru ka jelahi jong ka state Meghalaya hi nyilum lang kani ka center ni NEC BDC kenang begini ikini skill upgradation kabam pair show nak ai ka balai ki jutrai malakasni komjuru ki design ki pair ki yo hangne but dakapai ki collaborate lang pramaki let's say kama juki kanong kabam internet bar kabah kam ya dor